Good morning, all of you. মই আজি চিকেন বনাইছো মডিকেয়াৰৰ যি আমাৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আছে একমাত্ৰ নিমখ নাই তাত বাহিৰে বাকি যি জিৰা গুড়ি হালধি গুড়ি ধনিয়া গুড়ি কালমিৰ্চ জলকীয়া গুড়ি তাৰ পাছত গৰম মছলা ইত্যাদি সকলো মছলা মই ইয়াত ইউজ কৰিছো মই আজি চিকেন বনাইছো আকৌ তাত মেইন বস্তু মাষ্টাৰ্ড অইলটো মই ইউজ কৰিছো গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি মই আজি চিকেন বনাইছো নাও আই এম লিভিং দ্য মোডি ৱে सोच बदलो खुद को बदलो दुनिया बदलो आई लव माई मोडिकेयर गुड मोदीकेयर मॉर्निंग। मेरा नाम शीतल शाहानी मल्लिक है। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। आज मैं मोदीकेयर के मसाले से एक डिश बनाई हूँ अंडा करी अंडा की सब्जी। उसमें मैंने डाला जीरा पाउडर धनिया पाउडर मिर्च पाउडर और हल्दी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें मैंने डाला कच्ची घनी ऑयल जो बहुत ही अच्छा है हार्ट के लिए और हेल्दी के लिए। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करती हूँ आप भी खा के देखिए। आई लव मोदीकेयर। Good Modicare morning to all of you. Myself Tinkupatim Dotto from Churhat. Now I living the Modi way. Soch badlo, khud ko badlo, dunya badlo. I love you Modicare. Love you Modicare. Thank you so much. নমস্কাৰ আজি মই আমাৰ যেটো মডিকেয়াৰৰ সোল ফ্লেভাৰ কুইনোৱা আছে কুইনোৱাৰে পায়স বনাইছো লগতে আমাৰ যেটো মডিকেয়াৰৰ ৰাইস ব্ৰেন অইল আছে হেতুৰে মই পুৰি বনাইছো আৰু নাও আই এম লিভিং দা মোডি ৱে সোচ বদলো খুদ কো বদলো দুনিয়া বদলো আই লাভ ইউ মডিকেয়াৰ থ্যাংক ইউ গুড মডিকেয়াৰ মৰ্নিং টু অল আজি মই ইয়াত চিকেন চাওমিন বনাইছো আৰু এটো বনাবলৈ মই মডিকেয়াৰ সোল ফ্লেভাৰৰ কচ্চি ঘনি অইলটো লৈছো লগতে জিৰা পাউডাৰ আৰু হালধিটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া চাওঁচোন খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে খাবলৈ মই সদায় মডিকেয়াৰৰ লগত আছো আৰু আপোনালোক থাকিবনে বাৰু লাভ ইউ মডিকেয়াৰ নমস্কাৰ গুড মডিকেয়াৰ মৰ্নিং টু অল অফ ইউ মই সিনু গোস্বামী গুৱাহাটীৰ পৰা কৈ আছোঁ মই মডিকেয়াৰত সিনিয়ৰ কনসালটেন্ট হিচাপে লাষ্ট এবছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ আৰু মই সকলো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছোঁ মডিকেয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাক বহুত ভাল সো নাও আই এম লিভিং দ্য মোডি ৱে सोच बदलो खुद को बदलो दुनिया बदलो आई लव यू मोदीकेयर लव यू Today I have made a fish curry with our soul flavor Kachigani mustard oil and soul flavor jeera and it tastes really good. Now I am living the Modi way. Soch badlo khud ko badlo duniya badlo. I love you Modicare. Good Modicare morning. মই আজি এক কাৰি বনাইছো গুটেখিনি প্ৰডাক্ট Modicare ইউজ কৰিছো হালদি গুড়ি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু মই ইউজ কৰি বহুত ভাল পাইছো ভাবিছো আগলৈও ইউজ কৰি থাকিম নাও আই এম লিভিং দা Modicare বদলো খুদ কো বদলো দুনিয়া বদলো আই লাভ Modicare मोडिकेयर मॉर्निंग टू ऑल आज मैंने मोडिकेयर सोल फ्लेवर्स किनोआ से एक बहुत प्यारी डिश बनाई है वो है मोडिकेयर किनोआ खीर और इसके साथ मैंने यूज़ किया है मोडिकेयर सोल फ्लेवर्स काऊ घी और मोडिकेयर सोल फ्लेवर्स प्योर हनी मैं इसका थोड़ा टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा है टेस्ट इज जस्ट ऑसम आई एम लिविंग मोडी वे आर यू लव यू मोडिकेयर गुड मोदीकेयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैं मोहित सहानी असम गुवाहाटी से मैं मोदीकेयर में 1.5 साल पहले ज्वाइन हुआ था और मोदीकेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है आई लव मोदीकेयर गुड मोदीकेयर मॉर्निंग माइसेल्फ मरिफुकन फ्रॉम जोरहाट आज मैं मोदीकेयर किनोआर এটা সুইট ডিশ বনাইছো ইয়াতে কাউ ঘি পিওর হানি আৰু ফুড পাউডাৰ কফি পাউডাৰ মিক্স কৰিছো ইটস টেস্ট ইজ অসম গাইস নাও আই লিভ দ্য মোডি वे सोच बदलो खुद को बदलो दुनिया बदलो आई लव यू मोदीकेयर थैंक यू
Jeera. Ready? Quinoa pizza. I love Modicare. Thank you, Modicare. हेलो फ्रेंड्स मैं मन और आज मैं एट रेसिपी अपना शेयर कर और ये सकलोरे चिनाकी सकलोरे फेवरेट कलडिल मगु दाइल दी और ये अपना देखने खूब धुनिया तार मैं इते यूज कर मोडिकेयर जी सोल फ्लेवर ब्रेंड है तारे अपना धनिया पाउडर यूज कर तार गरम मसाला आसे नेक्स्ट लाल मिर्च जीरा पाउडर अपना हल्दी पाउडर और तार मोस्ट इम्पर्टेन्ट प्रडाक्ट आमार जी सोल फ्लेवर कच्ची घानी मास्टार ऑयल ये गोटेकिटा प्रडाक्ट मैं यूज कर आज रेसिपी बनालो और देखने खूब धुनिया সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত शेयर কৰিলো এতিয়া মই অকণমান টেষ্ট কৰি কৈছো আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ সঁচাকে खूब धुनिया হৈছে तार লগতে গোটেইখিনি মছলাৰ ফ্লেভাৰটো ইয়াত আহিছে গৰম মছলাৰ ধুনিয়া এটা টেষ্ট আহিছে আৰু খাবলৈও খুব ভাল হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো I am living the Modi way. सोच बदलो खुद को बदलो दुनिया बदलो लव यू Modicare. Thank you so much. এয়া আজি মই মডিকেয়াৰৰ পাস্তা বনাইছিলোঁ এয়া বনাই শেষ হ'ল এয়া খাইছোঁ বেলেগ ধুনীয়া হৈছে বেলেগ টেষ্টি আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই পেলাই খাবচোন মই ইয়াতে কি কি দিছোঁ সকলোবিলাক মই মোৰ ভিডিঅ'টোতে মই দেখাই দিছোঁ কি কি বস্তু দিছোঁ খাই চাব